tapi ami raja ni ula-ula nami doa raja ni tulang nami raja nami kalau tumbuh korah ami pe kalau nama nakasi do pe wah kalau tunau raderu raja ya non bah boy tahu lu tiada kalau tu adong pe kasih pay mata raja nami bah tong tapai mah jadi mana kasih majol ami raja nami Tuhamuna raja ni ula-ula nami raja tokatoro oleh ate mah tulang nami raja Nenggolan oleh ate mah raja nami jadi satabi mah tulang bah boy mah disok tulang jolong mah tulang adong dope disok nakka ingana nak kuparali hami namangi manusia tulang robot raja Haryanca oleh ate mah tulang bona tulang raja Simarakir asona takas juga dengan ate tulang ate oleh ate mah tulang bona ni hari nami raja Pasaribu hula-hula na Martino doon Raja Hutagalung oras Jalagabe Raja Pakpaan oras Jalagabe Raja Nenggolan oras Jalagabe hula-hula anak Macai Raja Siregar oleh ate mah di Raja Siregar hula-hula anak Macai Raja Isyaturi oleh ate mah apa hula-hula nama Macai Raja Sepauta latih betulan hula-hula anak Macai Raja Simajutta Sidon Sadaina PSSI Simajutta iya kalau jadi boleh ada mak kalau tuh satu kinare be tulang ke mulai kalau lebih 5 juta kan 5 juta jadi tulang nami Raja Nenggolan dicolong mai seperti Nenggolan isi mamu ai somai nang sabulan ni kalau sudah betul sudah tuh masa takas itu dah Sehari nayo kurang kami hula-hula nama Macai Raja Simajutta Sidon Sadaina jadi moliate mah di tuantah moliate mah nang di Hamuna Raja ni hula-hula nami dot Raja ni tulang nami saluhutna Raja nami membartok kapartikian bunga campitu jadi anggonina rohani yang Raja nami adorak solo taulu tidiaka di Pakka Tayota di bagasan Kodaniwon pak olo tu mulido rani rajai ala rondo upatu pahami noeng nalau si persauli onota Raja nami wah jolo masih panganu mahitanian dungi penon taulu tidiaka Pakka Tayon karsomani mah inasa partikian tu rajai Cik. Jadi mulia tema di hamu raja ni mangburu nami Raja Isilitonga. Oh itulah. Lah kamu maju pertikia Tuhan yang baru. Asa hubatan kasami jo aroni horong ni hula-hula do tulang. Nauli itulah. Kobar tu gukun do buah jadi di kita biasa luhuna orang ni hula-hula do tulang. Wah nunga kredit asik kopi ta saluna. Jadi songon pangiduan ni Raja di Parborota, songon nama sa di hutan di Parborota. Abdorang so taurut yang kapak tatayota, jolo marsi manganong main dan sida bohay dorota. Alai abdorang so marsi panganong kita ke korong di hula-hula, asa merdos di roha kita, korong di hula-hula do tulang. Isodo hal tahun dulu namin yang bulan, ham hula-hula tu katoro, song-songia katolong rubut. Doa kabonanya isi mah kita negara menguluhur diulang ke tikio kepasan time mah tengah berdunang
Olahraga mama nih, kamu kesempatan kami. Jadi saatnya mau rasa mama nih. Jadi mulai tema tutu diamu ha purnami raja nenggola. Tohor itu tuh ha parudul. Ditingki soho tutu na burunami o to amang burunami. Bolo kamu dijolo kami madi budi. Bolo kami dijolo kamu madi budi. Ditingki itu tuh kami mah dijolo kamu di budi di pasaran tamu tuh kami di nama muluhon ulun tuh di bagasa budario kucalo kami di bagasa las ni Roma alan ini kamu amang guru nami raja Singitonga ulau kamu raja mau lihat mah jadilah sok somoni manang dia muna buru beri nami gua kamu mah songon pasahaton ta tu raja ni hula do tulak ta. Jadi mau lihat mah raja nami di zona dongdo songon tulis pas si ada lau si parsa uli honota itu dia mah sahatan raja nami. Nang terlaho. mulai tema tutu amang baru ala jambar dari harupan dulu mani ba putar kamu mah Mau lihat tulu hari hadiah kau mah pada nami. Ay satu lang, ang sito aming tabi. Ay satu lang ina kini hula nama hula macay na kini ang raja si Masutta. Ay sito aming maayo oras ma. Putar tulu hari. Ako inyo kami inyo nay. Oh silaban. Iya. Dua. Tulu. Oleh ate mak. Jadi alangkah sangat jauh kamu di sohon, las patoran kamu mah jauh pas panganur tak sama dia. Jadi mulai tadi aku udah nami nama dati kiri kami, kita selalu na mengobrol kamu bahula nama nami, lalu muka tadi dokter pada berinon, dah setengah pada yang kerajai bah, jodoh mas pakan nama jodoh kita, nunggal adebe di Patupa, kami pemulung dari Bison, bah, sisa bola saat jam mah, kata nami kalau nonton Patupa di sini, ya, prasmanan loh, tak semua ni mah pas kami mulia. tapi harus amang baru Jadi mau lihat mak jadi tuk songon di raja nami, bolo tuk sebuah sadiri beta, nak putarui kami mah tuan rupan di raja teh. Jadi mau lihat mak pinasa mah tu bapak kami bertanya. Di asa masih panganok kita. Mulai di pasar rohani itu depan di bata para rohani seluruh dengan bahasa ini mesian Tuhan di pasar Tuhan ini ganut merasa-rasa di dapat pangbuhi kami Tuhan rabdo Tuhan nami tulang nami bahut sudir namar kolong ni roha di kami di bawah itu takas Tuhan perpungan nanyon di mana nang dimulo dia lakoy na nami siyang tonga-tonga nami atau saat duho mengulo roha pikiran nami terlumubi keluarga nang dinalaw mengulo di ulaw nami nakopar tupuran yopo nami si juli-juli tubuh na so maralo tu asin rohan dongani mahami Tuhan tiroy roha pikiran nami law mangulahoni asabuhi kami mardami sonang ibagasan las Nay marsipanganon kami Tuhan siyan asin rohan pinarani ni asunton nami adorak sopang kami Tuhan sipanganon pasu-pasu ma asagini makarong malulay baru bihami mapay sangat urang si mahami siyan sudidusa pangalasyon nami asa taluk kami asahatan ni pasu-pasu kolan di bagasan buar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangnya kami amin si titik masih gopa otang binola pangarahutnya semua di pe abang raja nabui hupatu pahadi bulang magina sunga marjong mahira para semana do raja nami parjuluma hamuna horong ni ula-ula nami do tulang nami
Jadi honor tembak kawah. Terfoto sudah. Kurunami anak kedua di Risol Juro. Masa belum beres? Gak usah disiapkan mental mas. Isi udah mental semua. Aku udah 2 kali biasa aja santai. Ada Bang Buleyon tuh. Ada Bang Buleyon itu mau. Enggak, justru senang bu.
Tangan, Bapak. Suruh makan di mana? Lu gak bisa ada duit. Suruh makan nih. Air. Susah megang nih. Iya. Pada susah ya. Tapi kan,
Oh, anak itu haruan. Nah, pernah kamu haruan. Kasih SMS. SMS berang di mana? Udah pulang bu. Pulang sekolah. Ada. Kita tadi namu. Kita namu pergi bang. Udah. Udah di dokumentasi ah. Kalau mereka cuma. Kalau masuk ke YouTube. Nampo. Bah, gue cuma mak itu orang Sini kamu makan sini. Personil atau sebelum acara mulai. Ini saksanya habis. Karena itu di belakang kan banyak.
Abang anak sepuluh, arobo, semua meron lo.
Hati
so maka pada nabi di sini ano pe tahu rutin di sini bang. Jadi rasul soni manang dihita ng adong tubo rasa senito nga boru do bere. So soni nang rasa di doa sautan namin adong siya padalarang. Asa markata pak mahita lao aro birasa ni ulah-ulah taro tulakta. Dihita ng adong tubo. Perdoman tubuh, usang mainan, usang mainan buru beri nami dong raja ini dong sautan nami na siapa dalarang, usang mainan. Bahaya dia mau tu anu akan amar si pangano gue mah, itu rucun nate. Sakita naman rumah tua teh, buru beri nami, saksuin raja itu asal tanami teh. Oh, esok aku sekolah be, terima di pardi teh, amang putar, amang baji teh, nak besok mulai dulu tak potong angkas ini teh, masa hutan di depan. Oh. Jadi mau lihat mah, wah raja nami. Para musim nami ketemu juga tadi no, asal raja. Sama naik lagi bisa pulang
Oleh tema para musik. Jadi sok-sok ini manang dia pun raja di ulah-ulah nami doang tulang nami. Raja nami gua tabui tahu di raja nami. Tahu di Mamang Guru. Mau ya tema. Jadi mulai tema diutuh hatta, mulai tema di kita nang saluhuna. Di hamu Mamang Guru nami, raja-raja Silitonga. Mau itu lah. Di soal meratapak dohami di gukun do buah-buah muna dohami ima di nababotohon nang jumolo sadaina sa tonga-tonga muna ima napurunan ido haronami ison Amang Guru nakaning nunga sipu kita masih kangaro na pinada di munay napola sukunon nami vera songot dia situhuni juhuk nama saudara nabi nasahab muna tuh kami ala jamparna dia do do Amang Guru lupa satai ma tuh muna hamu mana mangaturkon hamu manom na mangaturkon hasahatanna kutimang pasatai ma tuh Mau lihat tema raja nami bos rohani raja hopar tuasa tanah non hingga bapak saat nami itu raja guru nami hingga ma patu paham teh mulut tu kurang takas suka mana ulah-ulah mana. Jadi tahu di timah teh raja nami deh. oh lo Amang Guru Jadi mau lihat dia lo pas dulu do nonton tempat tiga basai dia si dokter orang di rohana. Kita bajupang di bagas satikion takas pa itu tu dinarohamuna raja di hula-hula nami tulang nami mata foto kami parianan konon muna ima di bawah nami tutu hamuna hula-hula nami doang tulang nami ima di laut cumulu di alam tuhatap kina dan tua nami ima ibu muna na boru muna pahopo muna raja nami niya dia kasakap na uli hobar tu partuaw ni juga tuaing mengado pusakapi hami nalaw si patupaon lao pataruhot tinganan pasatok pinani di hari marsogot alay raja nami ingok dohami di hata di dia tua nama dok manat ina unak terbutuk dadap unak terlobuk dia kasakap na uli na husakapi hami atong raja nami takas do jolo merpanku kami juga jai atau ngado manon nahurang lebih raja nami asau nak salah kami di nama katahon lumubi ma dinalaw mangulahon obartu partuaw ni netua-tua nami ima raja nami bina tu ngapalatung takas ubabuah kami tu hamuna ima na naik sihatahonon nami apala di bagasa porgino raja nami molo tunguli dodohan rajai parjolo manyan jolo tariasonon ni pai dua di suhun nami songon jujur molu di na tua-tua namion manang iboto muna na buru muna bereng muna paopong muna dugian non pasahaton nami ma tarsongon dia masakap na naik sudah honon nami sudah honon masugot komparti partuaw ni na tua-tua dusia nungan raja nami bisima kami macalo panutulion siya kamuna raja ni hula-hula nami dohon tulang nami tarsongon ni mana raja nami mau lihat ma di raja kami jalan bolos Amang Guru bolos sama itu tuh sekak muna Amang Guru nami nauli mai ujalo hame mai ulah kau mah mau lihat mah jadi semua ini dia umpai dua suhu nami jangan ada mang mah tujuh mulu ni datu diamu orang mudah-mudahan nami tulang nami dot dengan tubuh di tanah tubuh sudah disol ujang majo jujur molu ni dari naon goar ni na tua-tua nami na upaparhami ima opu marwasas boru pasaribu syalani ima raja pasaribu gabe bonani hari nami tubuh nyopung nami on arong opak ima opung pahala boru nenggolan nomor 2 opu margin boru simorakir nomor 3 opu marak boru simatupang nomor 4 opu osmar boru pasaribu iya hami pokparan opung margin slitonga boru simorakir siala omma siala nima raja simorakir nagabe bona tulang nami iya opu namion anakna sada ina sada ima
oppu Lewiston boru nenggolan. Siala ni ima raja nenggolan nagawe tulang nami. Ia oppu nami oppu Lewiston anak na opat boru na dua. Na parjolo oppu Daniel Silitonga nahinan boru toga torok. Ima na tabado-badok noain. Nomor 2 oppu Christine nahinan boru Tagalog. Nomor 3 oppu Terleng nahinan boru Pakpahan. Nomor 4 oppu Bobi boru Nenggolan. Ia na boru nami na perjolo na marhamulian. Ima tu amang boru nami sinabela nahinan boru Silitonga nahinan duasa nunga jumolo. Nomor 2 na marhamulian tu amang boru nami ima marga mutabara jala alani akka situasi sudah pinopar ni amang uda nami do na boru nami dangadong na boy ro dia pala di tikyo. Ia na tua-tua nami na tapado-pado pon ima oppu Daniel boru toga torok. Ima tubuh ni opung nami si tua te toga torok boru Harianja. Ia dainang sorang 22 November 1950. Marhasotat dainang on tu damang nahinan tahun 1972. Jala dainang on maka baru damang nahinan tahun 2010 sia. Di bahasa-bahasa kuatama tu dari naon opat bawa 2 boru. Na parjolo Lewiston Silitonga boru Siregar anak 2 bawa. Oma nai hapirakon. Nomor 2 Heri Silitonga boru Siaturi anak 2 bawa sada boru. Nah, ipudi. Nomor 3 Werdonius Silitonga boru Sianipar anak 2 bawa boru Sipahutar. Werdonius Silitonga boru Sipahutar anak 2 bawa sada boru. Nomor 4 Wilprop Silitonga boru Simajutak anak 3 bawa sada boru. Ia iboto nami na parjolo kupahutau kami tuhutani amang boru nami di Simahuban ima Sanher Bultum nahinan boru Silitonga di bahasa-bahasa kuarta sada boru. Ia iboto nanyon dan boiro ala sedang pemulihan kesehatan di Maluku. Jala bere amion pe ala di situasi dan boiro. Nomor 2 iboto nami napa 2 hon upahutahon kami tuhutani amang boru nami sian belawan Manalu boru Silitonga di bahasa-bahasa kuata anak sada bawa sada boru. Uma sudah pinopar ni dari naho anak 4 parumain 4 boru 2 hela 2 pahoppu 15 puu sudah 20 pintu halak. Ia dari naon Topu masong ke Pakaiton di bulan Agustus di Bekasi. Dungi bulan Oktober bulan Mamuse tu Bandungon Tokdong di Bagasa Pakaiton. Jalan di hari Sabtu 10 siang November. Dropna kesehatan di daerah Marujung rumah daerah di hari Minggu pukul 4.20 menogot nyari. Ima Minggu 20 November 2022. Malumur mah daerah mon 72 tahun kurang 2 hari. Jadi masuk bah seorang besi mau saya taruh kuliah. Soalnya mah jujur mulu na boy tarpatorak kami melihat Mau dona nama. Mau lihat tema. Songo nima raja nami. Songo jujur mulu ni
Minang na bado-bado apalagi tikyon. Wah raja nami mengatuk takas nakiningan. Umuwi siya nakahorog ni Bonani hari tu bona tulang. Mungkin ang tulang do tula-ula ratok takas. Wah raja nami mengasih kope. Mau ni ate mak.